Werigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega na ingoko gwatogeni kiri Nteto chetu cheru Ithatu mbita MAUREEN kinya monanire to mathithio ni Purity Richard amona Nteto ria nkureterete ni utungata guchokera sibitari ni achuka onde mandagitari bonekete kwathikira mukana jwangaba na njuke. Seneta Mwendaga Thaa kumeneria ngabana njuki ni kuga akabuta mandagitari. DCC wa Mutwate gutongeria muchemanio jwa ukaria onde wagage bonekete kutabarikia nteriu. Hatuiba mirakuria kurea kwa chiringi magana jaireo kilo onde Mike Makarina ugite CS Linturi nowe ugatethia kimera kia mira. Mandagitari bana kiri mirongo iri no umwe na abisaba ugimani bo clinical officers ni bombete guchokera ngugine nyuma ya ngabana wa kaunti ukurita mukana na kuga ndagitari uria utichoka akabutwa ngugi akiaria minister wa ugima kaunti ne Dr. Thura kugishuya ugite mandagitari baba nibaete bagitumi bonene kiri gutethereria guchokaniria kwa utungata sibitari ne ya level 4 kuma egoro sibitari je niumbite kwa mukiraje magana jana na bo 50 na bana ne bamamitwe sibitari ne ubageta na mbere kwa mukiro utungata Samugaishimane agutwambiriria. Munde ni ontuo ya chere nyuma ya kuthira wakagita kara gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki apete mandagitari bachoka wirani kuma kire mugomo ntumiri era Njuki arutire njuma ya tariki 12 mweri Juwaina. Ochunguni buraturuthite ndeni ya chibitari ya rufaa ya Chuka ibwonanetie baingi ba arutiwira baba ugima bathite mbere na gutumikira ajie arakuringana na minister wa ugima Daktari Thura Kugishuya baingi ba clinical officer tayari bari wirani amwe na mandagitari bana kuma kire mandagitari 21. Tharaka Nithi gwetu Antoni metikirie mwito onua wa ngavana wetu macioka clinical officers ni maciokire wira ona mathaa 24 matathira. Clinical officers na laboratory technologies ni maciokire na mambiria kuruta wira wa bora mararutaga mbere. Umuthi twina specialists mana maciokete na medical officers mothe mari wira na pharmacists ni maire monka mate wira. Tayari ajie nkurukia magana mana ibatungatire twendeni ya chibitari ino ya Chuka kuma mandagitari barachoka wirani ntugo ya igoro. Mandagitari marambiria guka kuma igoro panini ne totirito muno na tondore barambiria gucoka ni nkona tukoditukiragaia ndejite kuruta ruci kiu na ne bakundutona riu ai ne bagutirita nto muno. Arumari atonete thibitari teno ni arwaru magana mana matano. Thibitari inu cingi cio ndo anacio ni kuruta wira. Marimanti level 4 ni kuruta wira na Magutuni level 4 ni kuruta wira. Ona ile ingi ya Kibunga ni kuruta wira. Na thibitari ile cingi cietu ile ni citawa dispensary na health center inu itaga na mugomo kwa antu metu Tharaka Nithi ni mamenye tuli wirani. Ajie 54 ibagutungatirwa ndeni ya wadi mwanya irana amwe na wadi ya Antwarume, wadi ya Ekuru, ya Twana amwe na wadi ya maternity. Nthuraku akirombaga arutiwira barabangi batakuru guchoka wirani bachoke kenda mukari wa kaunti no atungatirwa bwega. Ni macioke wira mambiriria kurutira antu metu wira. Na gitumi niki itumine ati mauntu maria monthe marendaga kuringana na baro ere yandikirwe yekirwe kirore mwankwa 2017 Tharaka Nithi County Government ne bingetie mau monthe. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.
Seneta wa Thaa Mwenda Thaa ni ameneretie itagaria ria muthomi njoke kuga akabuta mandagitari baria batiromba gucoka ngugine nyuma yawe kuba mwanka ntuku yegoro. Thaa ugite izitio njira njega ya kuthingatira ni untu ndagitari ni muriti ngugi wa gitumi giki nene na kuri na ubatu bwa mateta jao kuthikirwa. Kungi na ku ekuru abunge ni baritite imakania gwikia rwaria rwa kwingata CS Wogima Susan Huminja gitene kia uminista kethira atichwa ntaira ya gukinyithia muthia mugomojo mandagitari juria nandi jotonyete ntuku 33. Ntuku imwe tunyumia thirikari ya kaunti ya Thaa hitongeretwo ni gavana wa kaunti ino Muthomi Njuki kwanira twanya twa mandagitari 10 twanya twa mandagitari baria bende ya mwaburo wa KMPDU na baria batambira ucoka wira muthenya wa igoro. Riu seneta wa kaunti ino Mwenda Thaa aruga mandagitari ti aruti wira ba kawaida tu ke thirikari ya kaunti na gutibamba kubutwa ugu gutina mubango. Thaa riu na uruti mandagitari atongore ba kaunti na usika bonde kiri gisangasa giki kia mugomojo gwikala ndina kwalaniria na kujana mubango mwega wa uruti ngugi. Gavana narabugire kwamba kwina daktari 19 kuririkana muno bara batachokete wiradi nontu mantu mamwe makwarira mandaktari mamwe ti ma national kuri mantu mo kwarira mandaktari makona a lot involved. So akira county andu mantu mara ki kwina mantu mara umbrella mara mau capture all counties kama national na antu baba ingi mononga daktari mama ingi mono bare adia na solidarity brothers Nairobi bena thina to ba support brothers Kakamega bena to ba support. So issue ya kuwa doctors timu to wo barabara ndio mbako bwero kububuta wera, right? Lakini at the same time ito kuona kwena thina masibitari ayebe tu andu the public antu bena thina mono nontu tanto bengi bomba wa for ta wakiri private hospitals na niyo bwankaro mandaktari kana thirikari gutionto bware mandino anti pakarande buru baranderie tuone bura tumukwa tuna formula uchoka wira nonto at the end of the day tukona daktari, at the end of the day tukona KINYA antu beto bashughulikiwa. So both parties jagiru karande buru tukaula consensus tukona bwa tukagwa tuna working formula yayo bakuri so flat still good. Amwe nogu seneta Thaa aruga gavana Muthomi Njuki na rutitengo gimbega kire gutigira kwina utungata bwega bwogima bwa mwili na mathina mana makumira mabatele kulaithirwo wega kenda utungata bobo bwogima bwa mwili buthi na mbere gukoro ntuku. Actually Thaa has been the reading for almost 2 years now in the whole country. If you are not aware kaboka menyogu Thaa ni the reading the inongwe tia kijatu ina kikombe among all counties. Gavana Njuki ale to kwanza no chair well Thaa has been doing very well mantuni health though tuina nafasi ya improve tukakenda tukinyete mwisho nafasi ile au tukaendelea kurekebisha. So ngwete Thaa is one of the best counties yetu inachokelea the management. Bobo kithijaga na mbele abunge bae koro bunge ni nene ndiba meneleti waziri wa mabwa mwele Susan Akumicha nontu bakole makuthiria mugomo wa mandagitari amuna kumulia soki utungata bwa mubango alinda mama bakiuga ekoro bainge no kabaiti na mbele kuangaika kagitaka bako genana. Haiwezekani hakuna madaktari. Huoni aibu wizara yako madaktari mwezi mzima wako kwa barabara, huna suluhisho, huna mpango? Ulipewa waziri wa kazi gani? Regesheni linda mama. Nyinyi wakati wenu mkifanya siasa mlikuwa mnawaambia wakina mama watapata linda mama, watapata paka pampers kule hospitali. Sasa hamna linda mama, hakuna NHIF, hakuna pampers, hakuna lolote, watoto ndio wanakufa, hakuna daktari na watoto wanaambiwa warudi matumboni mpaka mtoto wa kuzaliwa leo ambiwa aje azaliwe mwezi wa 7. Surely Honorable Nakumicha, surely you are embarrassing us as your fellow women. We want to protect you as our fellow woman, but we don't want you to come to this parliament. You are putting us in a crisis. So we are here demanding in unison, coming from various party affiliations, as women, that Linda Mama must be activated back as we wait for the new card that is being processed to be effective in July. Bunge baba bae koro ni bathiti kwebia waziri Nakumicha giteni kethero atithiria mathina mama na kwerithia mibango ile nayo. So we want her to please before you put us in an awkward situation where we have to confront you as fellow women, consider and sort out that issue within 5 days. Nakumicha,
sisi ni wazazi hapa. Uchungu wetu unakulenga wewe. Na kama rais anajali wa mama ambao ndio wapigaji kura wakubwa wake, akutoe kazini aweke mtu ambaye atajali wa mama. Kina mama wanakufa manjiani na kumicha, wanakufa wakijifungua watoto, hakuna usaidizi. Ni wakati na wewe sasa umakinike kama kiongozi mama. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Nyuma ya makarika ja wagagia kuoneka ja kiongereka taunine ya Mutuate na ndi muchemanio jwa ukaria ni jotongeretwe ni DCC wa Mutuate Sylvester Mwangulu gochwa Ntaira kenda guchokaniria ukiri taunine mabisa ba ukaria ni barombi guchiritaniria ure kumbekeka gutigera ne bagutanganira na enyangia onde na bwakari baugite kuri na muntu kugeria kugwata mbaru enyangia babana njira ya kubatethereria kuthonoka njarene cha borithi ende patetikiria. Mkutano tumeweka madhumuni tushikie kwa nyinyi kana tuiboyera bwenae. Taoni ya Mutuate ni imwe ya taoni ira ciithiritwo ikithangika amono kumania na gwagagia abokaria kwa igita ari raja na ara indi muchemanio gwa kwariria mantu megie gucokaniria ukaria taoni eno uruthitwe taoni-ini gwa eno na bwakari mono babaringa biashara taoni eno bakiumira bariuga ati wale kwa ajili ya kuminya kwamba ndio tumbeke kwa joto, lakini ng'ombe nonora semekana sasa wamekuja tena kuanza kupika wamama hapa juisi. Bwana asifiwe. Njawene na nzorai. Bwana asifiwe. Tunataka uchunguzi ufanywe kamili, sababu mambo inaongewa mara mbili. Kuna mtu ambaye anataka kuharibu uongozi, anasema ule watu wanakuja wananyonya wamama wa matiti. Yeye hajaona, amesikia maneno akiwa Mutuate. Nyumba 10 si kitengo ya mheshimiwa wa jimbo bunge, ni kitengo za serikali. Kwa sababu gani? ACC chief na viongozi wengine wakiwa na ushauri kutoka kwa DCC ndio wanachagua wale wanakamati, wale wasee wa kuwasaidia katika amani. DCC igwa subcounty ya Mutuate to Sylvester Mwangulu akiaria noe augite no mwanka ndwangino ciokaria ikathingatiria mitaratara yonde gutigira Mutuate iri na thiri na ukaria bakugana. Tuyete kuwa na arua tutetegeria Mutuate yo coko kora re liwe liwano ibo kwenda mabamba zampanya banyanyacho araura ibo kwenda batango ichobwa ya kwenge kururia ibo bokua hiyo hatutakubali bwana DCC. Lazima Igembe North isimame. Serikali hii iko na manifesto. Manifesto ya kwanza ni ya kulinda wananchi wake, kutengeneza environment ya nyinyi mfanye biashara, mfanye kazi, kutengeneza ajira ya wananchi, kutengeneza mabarabara, infrastructure. So hiyo ndio malengo kuu ya serikali hii tuko nayo, na ndio tunahudumia sasa. Walivu hatuna shughuli na wao. Walivu kama wewe uko na mwalivu ni ndugu yako, kwenda mwambie akoke leo. Kukiwa na usalama, maisha ni tamu kabisa. Tusameane kama Wakristo. Tusameane. Ukisikia njuri jake imesema hii, hiyo ni wacha. Wacha. Mwalimu akisema hii, wacha. Mhubiri akisema hii, wacha. Si sawa? Mambo ya kubeba sila ni katika town yafike kikomo. Na hiyo imeteremuka 80%. Hiyo kutokuwa na nidhamu. Kwa sababu nidhamu ndio uti wa maendeleo. Hii area itakuwa area safi kabisa ya kuishi na hata watu wengine kuhamia kuja kukaa hapa. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa sababu najua mimi nikiwa kiongozi hapa sijawahi pata simu ama anything ambayo inaleta tashwishi ya kukataza mimi kufanya kazi. Ingawa labda mimi nitafute, lakini kwa kazi sisi tunafanya kazi without any interference. Ni kuona watu wanaishi vizuri.
Upande wa security, kama security ni mzuri, hiyo ndio kufurahia kwangu. Kangu wa kuwerwa kwa ni kuona mwananchi na turite boboya, mwananchi na akaritwe na into byao. Kumegebe North, Petan Class, Chabare. Atuaba miraku mantere chegembe ni baritite imakaniana kuga bakajukia mathigi kwandamana na gukwamia ngugi chionde chege mirantereu kethira batiri wabwega bari ugabo nibo baritaga ngugi ria nene buru na injumu ende nibo bari agwatu becha tunini barendekithia nande kuongerwa igana kirio kilo are bethirito bakiriwa igana o kilo bari uga batitithairwa marija okinyandiria miraya bwa maguri ontubure baugete batetikiria. Dennis Mugendi ena rugonoru. Iyi tundu kia mira iyi kine tarere ondiria kuri na ingi itagwa ngirindi kisa kangeta na mithimba ingi tunande atubayo ntere ni cia igembe baugite no mwanka bongero marija kumituani a biashara bakari wa mbeza iria batwire ikuri wa kinya biashara iribite atuba mira ni boba play the biggest part ndene ya sector ya mira no nto wenya we muremi ogendikila ya kunya kai ithano kerwa wete utumiraira utiombotua kana mu biashara utumiraira aiwo utiombotua so batu toriwo tore atuba mira no mwanka bongerlo mbecha nikende nyabo bomba kwethia baitethie ke maishene tutena mururu na mutongori kinyoreko budatu na bio na bila tukonda tore atuba mira na ndo merete atuba mira ndene murio yoembe ndenda ku atuba mira ibethia bakiongerlo mbecha owe mu biashara okethio kiurangari mutuoku nete ore nyabikibiki mutua mina na bati uitetheru etondo yo ntoni ntu ya otokona thaito la tombegere tito 400 mbatu egera to kangiri no nto ingo tumina ne onto mone mina egera to 1500 mutu ekaira bampa mandu ya kobua iwete kobua otakanda cia mioko cia miako atui baba mira boba sietaga mabundi ya mira baliuga ngugine ni boba itaga indi kwa atwika thithino iri urira nthi onto bakwaja na mukana yo ntugo mugwanja kiria biashara bonde babongere mushara na kethro atiu kinya boba kago mata mabundi ya mira ndenda kuwa ukiria biashara betu bara twendete na ni bombo sis betu ati toba 1 week kiome kimo bethe ba correspond on grievances cia tua ida ba wete bise kongelwa mbesa failure to that after that 1 week we will have the mother of all demonstrations na iba kurika na 2020 after tuweko rigwaria abo baria tulionyesha vile tulifanya so this time round okay akwethe abotethikeria buratu ba mira baraba play the big role ndene ya murio yoyo embe na wakikisha mira eweta mwanka ke musumari boke akwethe abota respond on their issues. I want to assure you Nandendo Weru, we will have the mother of all demonstrations. Au batu betho batetore atondo anwe buteke kangirendri. Ya lele batore adringi anna. Tote tumira renge nonto batu bagoinyelia. Iba tumenyera na baro tumenyera. Tote tumira renge twakoma na tukarekana kinyanyo. Turare impara tukiwa atokomete kenda mira yongelo mauri. Nirongelo mauri lakini batu na lokabo to inyelio tebi bo to ongela. Twale akore wakeu mamira tote tuja na tote metwa buru kaba kato kagoma tu winya tote to no to mutuo ado to mbagora wamba mtora ogora mira tuja yake urangare. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, County ya Meru. Nikuma kiriro gonoro ne otukuona kanyaga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto Nkuruki. Mabade we mama mabade ukipata baridi nuno mabade mama mabade ukitaka usingizi nuno mabade mabade raino ni raino mama mabade raino ni raino mama ukitaka kununua mabati chukua Raino Mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ya usave pesa. Ama namuna gani? Awe
mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Kanyakika kathongika wete green. Nange. Ala. Nontu mathaizetere na ithaa mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bia kuria. Ile kama yako kuigua. Kario kangentere boga bwezea. Karibuni ibirombeni ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kadiozo. Tiwa ndume kaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yotumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozironekana ndukene cionthe. Na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Teno kwa tukala ni wa nyomba hiyo. Zuzu nande natosa. Afya Plus. Anki menye kezirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi tuona mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tuona abi. Afya Plus. Nasho jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Ana baku ni botoro barujo ritana mwana waku wega bwa gwikaga muthitho ari o munini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonthe ni agitumi na gwikaga muthitho yonthe ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu rya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wiki bo muthithu kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball. Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download Star Times on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Woye shosh pale, hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joymax Mwivoko. Wow. Nikiona Joymax Mwivoko, ninatulia katuli, inashinda akisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joymax Mwivoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali, furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joymax Mwivoko. Tufurahie pamoja. It's not just a match. It's the crescendo of a season-long symphony. We're now approaching the final. Critical moments. Go for one final time inside the final. The FA Cup final. The Champions League final game. Stay connected to GoTV to witness. Live in all the finals on GoTV. Brace yourself for the kickoff of the UEFA Euros 2024. Only on your World of Champions.
rugono rwaku ni rwa gitumi guti rugono ruri runene kana runini ambiria rugono rwaku narua na kurugura Absa One account na wigwatire 10% interest per annum ya muthitho waku. Download app ya Absa Kenya kienda kurugura account yeu. Absa, your story matters. Gichokera na Nteto nkuruki muteteri wa kioto kia ntuba mawathe Mike Makarina ni achumirite kwariria mathina jaria ja kurumira mirare augite maandamano jaria ja kumakua kuthithwa ni antuba nini bagitia gutetera kimera kia mirani urongo ni untunuka bagutumirwa gisiasa augite tibwega gusambia na gwikira nkoronjiro CS Medical Nturi na kumuringithania na kaumoka mathina jaja onde achiritanirite bonene gochwira mirae jintaira no rite mbeumbithi kumenyera mono patikeje gutumirwa ni asiasa kwaragania biashara ya mira. Musiasa winkuma county ni Meru na muthatiri wa kioto kia ntuba mawathe Mike Makarina na ukiririte na urito muno maandamano ya kuthithwa ni ntuba mwa yako ni kimera kia mira igembe akiwi maandamano buru ya utumika kisiasa. Hii nditi maandamano ya kuguna murimi kana kinya mu biashara wa kimera kiu kinyanini batu a Meru utukinyite ituthire ndoritho ituthire tuikana era no ntunthe ira inge cionthe na unthilungite kinyoke thiro tekyo kuona gwikaira mutonyo kwe onikira gituma mbari maandamano yara ya kubwithwa ne antu ba mira maandamano batu itutubwithagia maandamano antu ba opposition maandamano yate ya mbesa maandamano yate tethia community yo nkwira Meru ndende Meru itorekane ayo mitheko te magoza bwithetie kira nete no antu batu antu ba opposition iturugumire thirikarine injira ire thirikari etwa abio no tukarita genda twatanira barabangi na abu a Meru bore agwatanira etegeugeta geta Nyanza na ndenda antu bangwate mbara kionto bogethirie meri Ithatu bwabwata chunguzete nkamenya na Makarina ariwetumikia wekuwa maandamano ya maandamano ya sida cia mpathukiri kimera ki ondire minister urimi na ndithi ya Medical Nturi na ayumbe bamwe county ni ya Meru bathi atena kiri ushwira ntaira thine kimera ki na kire ana bara bagwandamandithia antu bamira borie kiumia kimwe borite mpesa namba cia mpesa otembeza cio tumwa kuma thengiri mana ile ontuko kaba otumirwa mbia no bere woni njunguzete na ntekera ketha ne urongo ete ikoti mwari muthiru ibotumiri minister omwe mpesa cia milioni 3 kenda bobwethia maandamano egembe na bobwethia na bokiwa imetheka bokwenga kera bobati kuria president ekorwa marira atethakia manto achiewa arwamira arua atakatelo ntuko 3 baite baume koti kana baitie kamera atomba kwira gateri ibokuira utera mitheko omba kura gateli ate support thirikari na kitha thirikari no support wore ni mbeja thakabokiri borege kureta maandamano Meru maandamano abati kuretwa ni opposition kuluki Makarina opposition batu turenda maendeleo meri u mwaka yo moyo watanira iyo tukwenda na bande kwa KIRA ne ara andikana ana ba Meru baraba yoketwe ibaile kirana 60 ndene Meru ne kase ni beto bara yokerwa bara benda kenguo Meru kunde onare mwanto bechetha maisha bandiaria oni ni opposition ndeboira oma ana baraba kwandikwa KIRA ekanzwe na baragwere imoromo ndena yo nduno ka kanzwa reo kanzwa gaita kotini kira kwenda ikuona ana ba Meru arwethera no ntoleo arwethera no abuonka mo Meru lakini totoretero anto ageni ndeu toiro bato tuendelea ya maandamano na Meru tuwatanire kenda tukiria mwongo akoro baraba tene au mwana omuna atebwa na abu nthuke ba Makarina tuwe mwana omuna kabwa kenda weta itantoro no kethira ngoroba weta itarange ukethira ngoroba kenda wa Nairobi wono ogeria Weru TV mbita wa Kelvin Kimathi.
Orenga bana kawira mwangaza erigiritwe kuriunga ntere chegembe muthenya jwa ruju kenda kuweza na mbecha cia kithomo nicio basari mu biashara na musiasa Jacob Mantere ni amuririkanitie ati gembe renda mirandi yumba kurotwa na njara ni untuguti na murandi jo kuonekana ntere ukuma thirikari-ini yawe nkurukina ugite rionthe gavana Mwangaza ariungaga igembe atitigaga mirandi iri na gitumi untu buria butumaga antu bakathura na we akona takaba muthura na teukuri Nicolas Chabari na Nteto wechichi Wari ntugo ya Jumatano tariki 17 gavana Kawira Mwangaza akwirigirwo kuriunga ntereno cia Gembe North aretete muno mbecha achiambasari ende musiasa Jacob Mantere na bumiriti na kumuririkania ati antu ba Gembe muno ntereno cia Gembe North baina mirigiro obonene bokona maendeleo manene kumania na thirikari yake bitu kwenda ki thirikari maendeleo yara tutumba kureta twengwa aturetere maendeleo yara ya kwendekana atuthithirie sibitari na sisi bateani atwandikire atuthithirie barabara na choke andike arimu ICD na iracioke na sibitari sibitari mutwati thiete mutwati ina miaka nete tarurwa atururire wondi cia rume mutwati na lare thiete lare na kanywake wengo no wira gathithia ne ya tuthithirie interview Mantere na ugite ati gintu kiranga gavana Kawira akurutha muno igita ria riungite ntereno cia Gembe ni gutigira kuringa sarakasi imbingi nontu bakuthuka antu oba Gembe barabaithagirwo bina muthuro na kubaretera intervita na baita kiribo ni kenda bathura auga ati ibanjirie kumwengata inontu atareta maendeleo ntereino Kawira kwenda ipiara setha nontu nakumia kwi makosa yange yo momwendie seneti ka kuthanga antu bembe tu nontu na cia antu bembe bai muthuro ikangare keringwe awo yonto atireta maendeleo kaurawa so arireta interview mbakurwirwa MTF utiyo rareta mwathi utiyo rareta nathu utiyo rareta ntwambui utiyo rareta ntunene na ntobetwe wondi cie Gembe cionthe wondi 15 utigwo raendia kuma Gembe North Betan Class Chabare Munini wa gavana kaunti ya Meru Mutumantu Ithinkia na ugite obisi yawe ikagwatanira na endi wega kenda gutigira ni bakurwa na murimo jwa nyimba kaunti ya Meru arite nyuma ya kubangania kambi ya utheri aria kariba Gembe bonire kanya kuthimwa nyimba ya utheri Nyuma munini ya gavana agwatanite na endi wega bangi kwitwathite kampu kwanti kwijire ntere cia mairi 3 ya gutegera antu bara bena mirimo mwanya na ugite na rikomenia kampu iji antu 57 ibagwatike na murimo jwa kansa na bagitho bagitungatirwa ende untu burango chokeria ngai nkatho sana ni kwithira bara beyire kulaithwa murimo jwa kansa baba inge ne bathimirwe baba inge berwa batena thina lakini antu 57 ni baronekanire bena thina na ni boya kuonekana wena thina mapema no ntuturirwa cancer stage 1 no utritwe no gatethwa so baube programu na ya gutethwa ni Texas Cancer Center na itukoromba rira twatangaza kwithira twina medical camp ni tuturae boya no ntu twakira murimo yoyo wa cancer na no yo tura kabao kamenya wina thina mapema tukambiririo kabiliana na thinera kiritwe ya kumenya wina murimo wa cancer ye stage ya mwisho stage 4 irotibwo mandaktari bomba gutethia na ndi kugure kwa nkuruki na nte 17 borombere kwa mugira narua nyuma ya kwitwa bathinji mentho na gwitwa njereri na anto 17 ni bonekanire bena thina ya njereri na City Eye kana sibitari ya City Eye ya bayokia on Sunday tariki 14 beta sibitari na ruare kanko bapokea ringi bonthe bathinji na barabaretete be mitumumu metho ya kiona loito ntubobo ya bochogeria ngai nkatho twetanyire twete twaraitho metho kwa mearitho ritona bo ya onthe tikayarona bo bwega bwanteke mea muntu aria ndona muntu aria unkona te muntu ntikumea lakini thai nkuona mwankaro wego nero nkuona na ara uria no nturi kuthinjwa ya thinjure goro
na mwanka thai metho ya kuona nikuwa ndi sawa ngutinya ntugu tu twacoka tari 17 mweri wa 5 agethe sawa kabisa na ngethe ambu iburu na imbu ikinya ri mutuma wetu abia uratumire thitho rira gorumba kuthithwa na rira njererie nene sana na rindi nari kuona buru kuraya muno ritirona kuya amwekire inya na itana mbere omongela wendo bu nontu ni wendo bu bwinge mutumorara bu onkorone ku murungu autumirite wona sora yonto waraniria abo watanira abo bakwakanyaka nende ningi ngona rware baba murungu akuthaime rwa uti onte kuona ingona ara na rikona saitire ndi nyande kyanda u baba yunywete nanda kwa ng'ombe kutharime na kuthimezia cionthe weta mobisio na utima mbungu arurite akiwa tungata popo bokathithio mukari wonte wa Meru urari na thina njereri gutina marei sibitari yetu ira yina partnership na ofisi ya deputy governor iriwa muntu wenthe ora wina njereri ndene ya Meru aribwithwa arithinjwa ritho riu utheri. Pia watu wa Meru mtu support kabisa, tufungue hospitali huku ndio tuweze kusaidia wananchi. Nikipata mtu yote yako na njereri ama hiyo cataract sitalipisha chochote. Na mheshimiwa mutumande kwira kutethia kinya muntu umwe tigana inyana ya 10 yomba kuthira. That is the reason why God created you. Akiwa moroto joeka gitaka kanandi ni gutigira kumara nyaka ome nikenda gutigira utwendi wega baba ingi bajandene kaunti Meru gutethire manto jogi maba mwiri na kinya kuleta uti na mbere bungi eta kuriria antobeto utethio ranga ya kambomithia oyaunda uririe Texas Cancer Center Hospital bakwenda gutwakira cibitari ya Meru nikenda twambiriria okabiliana na murimo wa cancer oyautwareta City Eye Hospital na biba kwenda kutwakira cibitari ya metho a Meru irekethire kinenkanaira unduma cia utheri kana kuthinja metho njereri utheri na kinya mwathani a Nteto cia ngeta kinya nje Kenya ngeta kiri ministry cia national government ngeta kiri mission hospitals ngeta kiri all the development partners nikenda mbona ni mbitomba gutethia na bio a Meru kagitaka kuwa ofisi ya deputy governor yena thina tutiko we wambecha tutigutethwa ikarathirire ndi na mauru ndi na njara ndi na metho ndi na ume no mbeleze Nteto cia Meru na au ne oturi tutiendelea kurira kagitaka kurira ikarathirire thai ne wikira rutheko kanywene ka Meru twitete mbere yau yangi mwathani agatutethia twitete naye na mbere. Muthuri Mrioki, Weru TV, mutino jwa kangangi. Atongeria agwati mbaru na kariba mithero ni barombete minister ukaria bwandene no bangania bwa thirikari Profesa Kithure Kindiki kubongera isigo binini nyuma ya kuweza no kwa sublocation ya Mukundu ni bachokete baromba kambi ya borithi nterechia matini aria baugite wagagia ni bwambirite gutabarikia nteriu Martin Mugambi na Rugonoro. Atongoria Karina nkinya ene uge bambaritia mithero mono location ya Karimba bararikana munthi kenda gwikira mikumbu sublocation yenjeru ira banenkerwa minister Kithure Kindiki na tigogu kuga bongerwe ndini ntuko nene ira turari niyo twatongoria ba Karimba location twejete ku create boundaries cia the new sublocation ira turaelwe ya Magondo sublocation nitukwigwa tukenete nundu sublocation yetu turaelwe ni CS wetu Kithure Kindiki still indasi ba propose tuongere sublocation jingi nundu ke propose yetu amare twalombete tunenkera sublocation jingi tatu Karimba by good luck twanenkera emwe lakini tuku requestaga mo tunenkera sublocation jingi jire Karimba location gicoka kiankatho bariuga nontontugo ino motungata marinenkanirwa kuringana na sublocation bainyiritie minister wa karia bwandeni Kithure Kindiki kubongera ichunche bibikenda bakaomba kwithirwa bakigwata motungata akubi nabo na twejete tukimurombaga tukimwiraga Karimba ni nene ni twalombete jetho ji sublocations Ithatu no nitugucokia nkatho ni utwonire emwe ni uturi muromba yujienge jere jatigarire athiara ithiririe
na nonto twalaithĩrĩria resources ikigano na sublocations na ĩndĩ twina sublocation imwe nene antu bamwe ni bagotwika disadvantaged na twacoka tugo propose still tunengerwa another 2 locations nondo Kalimba ni nene na population ya Kalimba ni nyingi koguo tugo propose tunengerwa another 2 locations Linda still bagukurukia bauga na tukamba kunengerwa Kalimba division twakena na into ino ikateithia muno nonto ikongera job opportunities yani jana jetu iko na mawira bakirikiria bainyiritie nkinya kunenkerwa gituo kia borichi kia matinia bakiugaga wamba na nkinyora garagi bwambite nkunyomba rinu bakiugaga kunenkerwa gwa ichunche bibu na nkinya mobichi gukareta mawira mbare ino kali gendanagia na boria kali netukwenda ku increase more employment nontwana ngro sublocation une assistant chief ungi ko kanyaga kuonekana location iliku so youth yenu kwenda kuandikwa ikauli ro ne kandikwa ino tuna mwango bantu bandike assistant chief na location ikenda chief so thirikari inatuangalia na school for that mitheru kwina makaganjo kwanza na gwetu kagonjo ni kukuthuku muno ndumbini sublocation ciana ni ciaregire skuru mara mangi mauma skuru matikumba gwikara micie nuntu wamba wanguko na mbina ni bangi makunywa security ne tukuria tari une tukuromba tunenkerwe post matinia nikenda tuletora polisi area nikenda ene issue iko concern security yomba gutweka ne kureitherwa area matinia nuntu arithi kwina sibo koguo antone kwina sibo ni twije ni kubatikira kwina at least askari bari kana bata kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mogambi Antu magana jana 65 baria baturaga na mawathe na ikarobiria bitethagia ni bamukirite mathaga na mbecha mungana jwa milioni 15 gatanta ijiri kuma kiri National Fund for Disabled of Kenya mukaririgite wa kiama eje niwe Dr. Christina Kenyatta Pratt anjirite weza ni Bobo Ntere Chembu na ri antu baba ingi ba mawathe banenkiri mathaga jaria jomba kubatethia guchwa mugate jontuku. Tungependa kila mtu leo akitoka hapa mwaka mwingine Mungu akitubariki tufike kama leo tuwe na story ya kupeana. Usiwe unasaidia mwaka huu mwaka mwingine bila story. Sasa inaonyesha ya kwamba wewe ulienda kulala. Kile ambacho tungependa kuona ni ukiuza vyombo ambavyo mtakavyopewa. Hiyo hatutakubali. Eastern region tuko na watu 465 na in total tutakuwa tunapeana milioni 15 237,758 kutoka mwaka ule tulianza kupatiwa hiyo pesa in the financial year 2009-2010 for the Eastern region tumeshajenga classrooms, dining rooms, ablution blocks, dormitories, mambo mingi sana, na tumetumia fedha karibu milioni 80 million again for regional for the Eastern region. Mimi nimesomea journalism lakini sikupata chance ya kufanya kazi kwa maana napata media houses mingi wako bali hakuna access siwezi access kama mtu naishi na ulemavu. Iliweza kuomba vifaa kutoka kwa National Council na nikaanza biashara yangu ya welding ambayo nafanya hadi sasa hivi. Na kwa maana Mungu ni mwema, nimeweza kuajiri vijana watatu hadi sasa hivi. Tulifanya na wewe kazi na watafuta
Nkatho cia mwanya ikugwata kanya na kugwatanira na bautwikire nteto cietu cerutha ithatu tucemanie rujurukiri ndene ya mubango jwa kugukia ngakwendirira utuku bubwega beta MAUREEN KINYA mwonanire to mathithio ni Purity.